Nubundi nkwa ikaze we udahwema kubana natwe mu biganiro bya Kivu Update. Turi tariki 24 y'umwaka ni 2026, turi mu kwezi kwa Werurwe. Amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu amakuru ahari kandi yizewe nuko nibura Uvira M23 yamaze kwifata 90%. Uti 90% gute? Niba ari ubwa mbere usanzwe kuri mu mu Rwanda, kandi kuri subscribe ukande kuri like kugira ngo tubane nawe makuru yacu arambuye ariko nanone n'amakuru yacu ataha. Imirwano imaze iminsi ba mu bice bya Kibabi ndetse igakomeza kwaguka no mu bindi bice bigiye bitandukanye, kuva havuga ibitero bikomeye cyane mu kibaya cya Ruzizi byatumye umutwe wa M23 wigira imbere cyangwa se wihindura ibirindiro wari ufite mu bice bya Sange ndetse n'ibindi. Uyu rero ku ruhande rwa FARDC cyangwa se coalition ya leta yagabye ibitero bikomeye cyane, ariko nanone ibitero byahise bikururira umutwe wa M23 kwegera imbere, aho wagiye ugafata ibice n'ubundi biri imbere bya Runingo aho ngaho hose, ugafata n'imisozi yari ikikije Uvira. Icyo gihe byatumye umwuka mubi ukomeza kuba mu mujyi wa Uvira, bivuga ko M23 yaba yahafashe. Uti gute? M23 amakuru ahari nyuma yuko ifashe imijyi itandukanye ariko nanone igafata n'imisozi ikikije Uvira, bigatangira guhwihwiswa ko M23 yaba yararangije kwigarurira Uvira. Ariko amakuru ahari nuko M23 itahigaruriye mu buryo bwa infantry, ahubwo M23 yarangije kwigarurira ikirere cyose cya Uvira. Bivuze ko nta drone, nta ndege cyangwa se ibitero byo mu kirere ibyo byose byo ku ruhande rwa coalition ya FARDC bikiri kugabwa mu mujyi bivuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru dukurayo nuko abaturage baho bari kuduhamiriza neza ko nta bitero ntaki, ahubwo bivuga ko umutwe wa M23 AFC wamaze kwigarurira systeme zose z'ikirere, ari wo uri kugenga ikirere neza 100%, ikirere cya Uvira. Ariko nanone ibyo byatumye bimenyekana ko mu ijoro ryashize umutwe wa M23 waraye ukoze akantu gakomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. M23 yahakoze ikintu giteye ubwoba cyane, aho M23 yagize mu bimwe mu byo iri gukontora ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu rwego rwo kuba yakigarurira yasibanganya ibitero biri kuva Kibabi bikagabwa mu bindi bice bigiye bitandukanye M23 iri gukontrola ubu ngubu. Ariko nanone amakuru avugwa M23 impamvu bitero abantu bakomeje kugaragaza ko biri kuva muri Bujumbura, noneho kubera ko Uvira yamaze kwigarurirwa ikibuga cy'indege cya Kisangani cyarangiritse ku buryo bukomeye cyane nyuma y'ibitero bya M23 yahagabye ikaharasa bikomeye cyane. Bivugwa ko yarashe ububiko bwa drone ku kibuga cy'indege cya Kisangani bangoka, ariko nanone n'ikibuga cy'indege cya Karemi nacyo biragaragara ko 100% ko M23 yamaze kugeramo. Ariyo mpamvu FARDC cyangwa se coalition ya leta bagize impungenge zikomeye cyane zo kuba bagikoresha kugira ngo bagabe ibitero mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se byifashishwe mu kurinda umujyi wa Uvira. Ariko biri kugaragara neza ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura ari cyo kiri gukoreshwa, kubera ko nubwo mu makuru aheruka kujya hanze ibyasinyiwe i Washington nyuma ejo bundi ku nama yiga aho gushyira mu bikorwa byari bigeze ndetse binavugururwa, leta ya Kinshasa yari yasabwe ko yirukana ingabo izo arizo zose zitari za leta. Ubwo hari Wazalendo yagombaga kwirukana ingabo za Angola, iz'u Burundi ndetse n'iza Tanzania. Ariko amakuru hari yizewe nuko ingabo za Angola n'iz'Abatanzania zose n'iz'Abarundi bari gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse kandi bimwe mu bice bimwe na bimwe by'iki gihugu byegereye ikibaya cya Ruzizi byatangiye gushyirwamo ibikoresho bya gisirikare mu rwego mu rwego rwo kurwana bakoresheje i Burundi kurusha uko barwana bakoresheje
ibuvira kubera ko ho M23 bamaze kubona ko M23 yahafashe byarangiye. Hakaba ariyo mpamvu hari kwifashishwa iki kibuga cy'indege cya Bujumbura ndetse na bimwe mu bice bimwe na bimwe bya Bujumbura mu rwego rwo kugaba ibitero ku bice bimwe na bimwe bya M23. Ari nayo mpamvu amakuru yose ari gusohoka biri kugaragaza ko ingabo nyinshi ziri kuba n'ubundi zaciye kuri kiriya gice cya Bujumbura. Akaba ari nayo mpamvu amakuru hari uko hari imbunda mu rwego rwo kugira ngo M23 bayisubize inyuma, aho kuza imbere ifata umujyi wa Uvira, bayisubize inyuma bayerekeze za Kamanyora gutyo, kubera ko amakuru hari yizewe nuko hamaze gushingwa imbunda nini cyane ndetse kandi ziremereye zamaze gushingwa ku gice cy'u Burundi za BM21 kugira ngo zirase iyo ngi isange, kubera ko murabizi ko BM21 zirasa kure cyane, ndetse n'ikamanyora kugira ngo M23 yamaze kugera imbere. M23 yamaze kuza hano za Runingu iri hafi ya za Kibibi, ihita isubira inyuma. Iyi M23 yamaze gufata imisozi ya za Kirungu na za Mitamba, isubira inyuma, isubire za Sange, aho kugira ngo ikomeze iza gufata umujyi wa Uvira. Abangaba bavuga ko bacungiyeho aka kanya. Gusa amakuru nanone yizewe aravugwa yuko leta y'u Burundi nayo yatangiye gushyira imbaraga ndetse kandi ziteye ubwoba ku mipaka yayo iyihuza n'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo iyi M23 ikomeje kuza isubizwe inyuma. Ariko igihari nuko M23 yo ngo yarangije no kwinjirira ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Nubwo mu minsi yashize byaje kugaragara ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyarinjiriwe, ndetse biba ngombwa ko hahindurwa systeme, havanwamo systeme yari ihari, hazanwamo systeme y'Abarusiya yo gukontorora ikibuga cy'indege cyari kimaze iminsi M23 ikivangira. Bikaba byongeye kuba ngo byasubira M23 iri kugenzura kino kibuga cy'indege ku buryo bw'ikoranabuhanga bushobora guteza ingaruka ndetse no kuburizamo bimwe ngo mu bitero by'u Burundi cyangwa se bya koalisiyo ya FARDC ishobora kuba irigiye kugaba ku bice birimo M23 bigiye bitandukanye. Runingu M23 nayo ikomeje kuhagera, ho yarahageze. Ubundi ikibazo gisigaye kiribi, niho koalisiyo ya leta yashinze imbunda nini, ari nayo mpamvu iri kohereza abasirikare baciye mu Bujumbura, bakaza bagahita binjirira ahangaha Runingu nako Kibibi mu rwego rwo gutanga icyo nakwita nka effort cyangwa se imbaraga kugira ngo M23 igumishwe inyuma. Ariko amakuru yizewe ahari nuko M23 umunsi irashaka cyangwa se irashaka gufata ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ishobora no kugifata, cyangwa se M23 ikaza no gufata Uvira bisanzwe bya infantry cyangwa se igisirikare, kuko amakuru ani nuko ikirere cyamaze gufatwa. Mubwire ngo niba ari ubwa mbere bisanzwe kuri Memesh mu Rwanda, kanda kuri subscribe ukande kuri like kugira ngo tubane nawe 5 kuri 5 makuru yacu aza kuza mu masaha ari imbere. Ciao ciao.